kepe. Darah kepe. Kenapa kepe? Oh maju dulu. Darah kepe. Kibora piti. Ya, jadi apa informasi yang ini kepada rekan-rekan tugas penjaganya terutama maju sedikit dulu. Susah nomor kepeng. Kemarin sama teman jari ya. Waduh, harga sedikit ini doang. Baru kadaya, wah salah pengertian doang isi. Iya. Kata-kata darah kepeng nih, darah itu nih sembara. Biasa saya mau mandi dulu ini. Darah kepe. Ya, tapi kita nantikan Pak Idamsyah nanti nyari habis ini ya. Tapi kita maju dulu. Darah dolar. Darah kincu. Darah kincu. Darah kepe. Darah kincu. Ya, matur nuwun sini guys, sudah maju di lokasi Pasar Tegawe pemulasan oke ya. Darah kincu. Darah kincu. Darah kincu. Ada sabu bae dan Rawat teo. pengantin ini. Bermen. Ya, Bang? Ya, mantap ya.